guys, jatna lam soko ani pini blog hinke ang tini or nungsa phaimani karon hinka hinke boto nungsang maya bela ambaga ang mang nungsa phaika hinke tini khe ang mang nong nai pini blog hinke bon nungsang mang no happen no bon tangnu bela nungnai saimia ko bot nungsang gela happen nungsang maya khuta bota bu khe hinke ang mang nai tang pini blog hinke pini tini engagement ingna nayo hinke ambaga bon nungsang maya ngi tongha hinke asung no hinke anang bate usya malai pinai lo takai sung thangai tongo hinke tabuke anpinon naiman chinai rok hinke bor thangsuka jagu hime jak mayang tongo hinke sang kongai hinke tang nong nong phunung gana. A few moments later. Bokro ko tula tara na, nangkala kula, nango. Punya lukda, ngamte. Wah, salung bolong itu nak ha. Kita belum luar tamu. Wah, salung bolong. Nang latak kejam kaya na. Toh, apa ni kiri? Tuh suka khane pagi re. Tuh suka khane deh. Tasa kana haye. Tak kau aja. Masuk bro. Biasa itu bisa kisah-kisah Oh ya kayak. tadi. Saja. Engkau. Biasa itu kisah-kisah kayak. Sampai situ. Siapa yang ngetik khane ni? Nanti kali deh. Kau begitu tak? Biasa itu bisa kagu. Jauh nanti ke. Bahwa duka tiba dikit tuh. Kasih mama, jangan masaknya ini kasih tuh pada jadi. Oh, ini nanan kure asuk tong deh. Babu. Aku korban sanjang lele. Oh masuk ni dah. Iya. Masuk. Oh, ini nanan kuri thani makhane da. Ini korok, kuriu bukan kuriu. Ah, ya, hai bije. Ah, kelayu tak kasih. Kau bangun kau biar. Masuk balik. Ano pa din na? Kau ulah kau tadi. Hinke tabuke sagai pai kya brong no hinke sak mali brong play keng mangge terus nuruk bai mali pisinai hinke apkan bos ne bazari. Yang lagi.
Andar saja. Jam apa? Noain suka se orang ini. Berapa salah? So, kok kan asli ini gimana? Yang udah. Tawa harap pernah. Bang lalu deh, bang lah bang. Nih, ini apa tadi? Bang lah deh. Bang mana? Norok belum mana ada kalau kita kat saya bakal nanggung di rumah. Anta anak pun anda tuh yang gede ada wasit tak Apa kerja anak zaman mau kai mari wo betul semua kau belum aja hapuk lagi mana kira aja dan kalau ayo mau kai bang sini mana ayo kalau makan kah tahu deh kau mana nomor ini kamla ayo kau tahu sendiri ah kamla eh pondok sekarang deh
11 Pak. Hey!